No tech skills needed. It's easy to set up and you'll look professional. GoDaddy has everything you need in one place. So don't wait, make. Make your idea real. Make your own way. Get a domain and website from GoDaddy. Introduction to Fractional Shares. How to invest from just £1. This video is going to explain about fractional shares and show you how this feature enables you to invest small amounts with Trading 212 in even the largest priced shares. Let's go straight to the Trading 212 app. On the home screen, we can see different lists of stocks. Tap on Fractional Shares. Here you'll find a list of well-known stocks, many of which cost hundreds of dollars. For example, we have Amazon and Alphabet near the top, both of which cost well in excess of $1,000. The trouble with such large prices is that buying even just a single share requires you to invest a substantial amount of money in one company. If we buy one lone share of Amazon, for example, it will cost us more than £1,300. That's a fair chunk of change. Wouldn't it be nice then if you could buy just a portion of a share instead? Well, that's what fractional shares is all about. With any of the shares listed in the Fractional Shares tab, you can buy less than one share. You can even go as small as 0.001 of a share, provided you invest at least 10p. Let's give it a go by tapping on Tesla. We can see the share price is $404.05. And if we click on Buy, we can now enter our number of shares. With a typical stockbroker, the minimum investment size would be one share. That would mean we couldn't invest any less than $404.05. Mari tandile Bevanda kufongo ya ye munu kwani batabinge ah de mon amour maman munu muntu leke mutandile Bevanda kufongo ya ye munu kwani batabinge
Watomesenti, mseto ya tibu ya. Luba. Eu sou de Angola, país deixado pelos meus antepassados. E eu pergunto por que vivo longe de minha Angola. Minha Angola, yeah, yeah. Um dia nos devemos de nos ver. Minha Angola, yeah, yeah. A verdade triunfaria. Passei 14 anos na mata para combater pela tua liberdade, Angola. E eu sabia que um dia a verdade triunfaria.
vitainwa nanga embe ya vimba lungwila miangola yeah, yeah. Yakuna kesika monana miangola yeah, yeah. Vamos construir uma Angola na paz e na democracia, liberdade e terra. Ostatagento Emengibulisa Mukonda Diani Aladipanga Diaishiani Golayami, Golayami yeah, yeah. Okimwaza Kyondo Kulakia Golayami, yeah, yeah. Okiwanda Kyondo Tulakia. La vi cantando y no le vi que nanas. La vi bailando y no me moleste. La vi en la playa, la vi rolando, la vi tomando y no me usted. La vi llorando, la vi sufriendo y entonces sí que me sesioné. Y es que yo lo sabía, era aquel un chiquillo, el caer prohibía. Que si se hace kilo y al mar Caracalo me ven un pelo lindo que pues porque en ser kilo la Gil esta bemora se la vi tronando llorando con los niños la vi aviando por no tener ser kilo si lo que son amigos en un buen caché que solo va conmigo, preso en Monset. Yo lo siento por ti, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. El cate se te ha carrido, solo te quedo conmigo. Así pareces un río, tendrás que hacer mucho ruido. Yo lo siento por ti, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. El cate se te ha carrido, solo te quedo conmigo. Así pareces un río, tendrás que hacer mucho ruido. Yo lo siento por ti, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. El nombre te ha carrido, solo te quedo conmigo. Así
pareces un grillo de estos que hacen mucho ruido. Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. Amazing, eh? You just turn it on and it does all the hard work for you. You hardly have to lift a finger to do your payroll. Well, maybe one. Hello? Oh. Guys? This is quite heavy, actually. Manage payroll and finances all in one place. Intuit QuickBooks. Dear Mom and Dad, how wonderful it feels, the nearness of the sea. Life moves fast, but this sand slows you down. However you feel, you'll find your own shell. Every time you're here, you see a sunshine for every soul. But I think this time will be the last. Well, you know I can't promise that. Denza vokukele sije mwendo mokena yendenza compadre kintu kakanda toma fukila oke wa uko tumukili uzowa badangana ndenza kemanta diliko mayala lele atuzola ziana compadre atuzola ziana. Sasilange kanda vene kwa ndenda Konterani Ke wada kele kombani tuzola ziana Kintu kia makanda Nkete kia sikila makuku matatu Kutusale Kenda wele kwa niyaya Wabomela bandongi yaya Wani kakangula Wabomela bandongi yaya Wani kakangula Tuzola ziana. Emangwana yaya konzonganye makela mukaba misikimbu kwa tunga namba soso kikamatambu emangwana yaya wilu makokola mwende kimene mwana kimbu kwa tunga mwandika sanza ulinekaje kuna milunga mungu songo maruila bembe misikimbu kwa tunga kuna mbeu yekuna kibokolo emalo makunga kuna mbeu yekuna makela kiendi kiendi kamwe
makangola Mungu songo pamwila bembe emangwana yaya kuna mbeu yekuna kibokolo emalo makunga kuna mbeu yekuna makela kiyendi kiyendi kamwendo kwe keba ukuzanuna eyaya keba na yoye keba ukutashe mabwidi enwakina lupwezo lukebi enjo mangwala tekolonga lindo mikolai masaki yekumba sinde nana lukunsokelaka ke mamu luvunu lwenu bajati sinda kitoloka Eyaye Samuele lukomikopo 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 yendi kiyendi Kamwendo kwe keba ukuselumuka eyaya Keba na yoe keba ukutashe badi kiyendi kiyendi Kamwendo kwe keba ukulamina eyaya Keba na yoe keba ukutashe emangwana yaya Konzonganye makela mukaba musiki mukwatunga Namba soso kikamatambu emangwana yaya Mwilu makapola mwenga kimbele kuna kitesi yaya Fuandika sanza ulinekaje emangwana yaya Mungu songo pamwila mbembe emalo makunga Kuna mbeu yekuna kibokolo emalo makunga Kuna mbeu yekuna makela kiyendi kiyendi Kamwendo kwe keba ukuselumuka eyaya Keba na yoe keba ukutashe badi kiyendi kiyendi Kamwendo kwe keba ukulamina nayokaka sango ya lubamba lingomba oyo ya banangola nakutana na padrinyu ayebisinga zonga mboka natuna ye sango ya lubamba ayebisanga maloba oyo mangwa nazonga mboka tosala bilanga tobokolo bibwele avenir ya afrika ekouta se na mabele nayokaka sango ya lubamba kibuka ketoka esingola nakutana na fernando ayebisinga zonga mboka natuna ye sango ya lubamba ayebisanga maloba oyo yango nazonga mboka kosala bilanga kobokolo bibwele avenir ya afrika ekouta se na mabele nayokaka sango ya lubamba kibuka ketoka esingola nakutana na fernando ayebisinga zonga mboka natuna ye sango ya lubamba ayebisanga maloba oyo yango nazonga mboka kosala bilanga kobokolo bibwele avenir ya afrika ekouta se na mabele lubamba 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 lwatunge nzo lwatunge mbanza ambutai aleke luvutuki mubabata twenda soli masole twatomesenti nsieto ya kivuila yaya lubamba 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 lwatunge nzo lwatunge mbanza ambutai aleke
twenda sodi masole twatomesenti ncheto ya kivuila yaya batunge mbanza amutai alete nuvutuki mumavata twenda sodi masole twatomesenti ncheto ya kivuila yaya ezombo ditele tsunga la fikoloni yaya ye masindangadi azombo kikulu ezombo ditele tsunga la fikoloni yaya ye masindangadi azombo kikulu lubamba 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 lwatunge nzo lwatunge mbanza amutai aleke nayoka kasango ya lubamba kivuka kyetu kya esingola nakutana na Fernando ayebisinga zonga mboka natuna yesango ya lubamba ayebisanga manoba oyo yango na zonga mboka kosala bilanga kobokolo bibwele avenir ya Afrika ekouta se na mabele Kinakakala kantanu Madalena nge wangaisa Unge yo mono lubambanu Esperanza lubangamu Zibikili ndolame Ndiwamba kidikize yoko Tomene oza ya kwaku Chidie bubu sika wawana Mangaize litumba ye matoko Onzo muntu yo wandimado Onzo jambu yaya Wanda ye mokena Kinakakala kantanu Madalena nge wangaisa Unge yo mono lubambanu Esperanza lubangamu Zibikili ndolame Ndiwamba kidikize yoko Tomene oza ya kwaku Chidie bubu sitwa wawana Wanda izele ndumba ye matoko Konzo muntu yo wandimado Konzo diambu yaya Wanda ye mokena Kinakakala kantanu Madalena nge wangaisa Unge yo mono lubambanu Esperanza lubangamu Zibikili ndolame Ndiwamba kidikize yoko Tomene oza ya kwaku Chidie bubu sitwa wawana Mangaizele ndumba ye matoko Konzo muntu yo wandimado Konzo diambu yaya Wanda ye mokena Lulendo kefukia mbote kolena Wiza twa wawana Vayeto kake Vakonda mbangi Vayeto kake Anzola lena Una soyo ma
mama kuntisi vankambwa ntilako anjola wizatwa monana kunembanza kunatwa yantikila takaza meso kitukidizengi kumakyanzole mama mwanakento watomena kamalongo luzingulwa muntu kenovelako ayaya ekumbu vodisakidi kitukidizowa amandelani kala yendwenga mungula kwa ingi vavanda mambu masaka yetwa wonso kituzolanga luzingulwa biza wakalankento yevo yakala alena wangeye nside vuvu minya esperanza provincia du Zaire Zaire telama, banda Congo telama, una soyo soyo kina, bananoki telama, una nzeto nzeto nikuna, bana kwimba kina, bana tomboko telama, banda Congo ikuluketo kiasisa bamuda. nulendo kifuka mbotekolena wizatwa wawana vayetokake vakonda mbangi vayetokake anzola lena kuna soyo mama kuntisi vankambwa ntilako anzola wizatwa monana kunembanza kunatwa yantikila takaza meso kitukidizengi kumakyanzole mama mwanakento watomena kamalongo luzingulwa muntu kenovelako ayaya ekumbu vodisakidi kitukidizowa amandelani kala yendwenga mungula kwa ingi vavanda mambu masaka yetwa wonso kituzolanga luzingulwa biza wakalankento yevo yakala alena wangeye nside vuvu minya esperanza provincia du Zaire Zaire telama, banda Congo telama, una soyo soyo kina, bananoki telama, una nzeto nzeto nikuna, bana kwimba kina, bana tomboko telama, banda Congo ikuluketo kiasisa bamuda. Experience YouTube Premium for ad-free videos. Try 1 month free now. Restrictions apply. Uno monta un legge a mutandi
leke mutandile Wevana kufongo ya mono kwani batabinge. ono kwani batabinge lumonamo hamama mono muntu leke mutandile mari mari tandile Wevana kufongo ya mono kwani batabinge. Mono kwani batabinge. lumonamo kinchone Elo malusali suyaya kwe. Ketinanu batela moe. kala yenga kinchone Elo malusali suyaya kwe. Ketinanu batela moe. kala yenga kinchone Elo malusali suyaya kwe. Ketinanu batela moe. kala yenga manita mam waka kai Elo malusali suyaya kwe. Ketinanu batela moe. kala yenga manita mama wakasi kantu Elo malusali suyaya kwe. Ketinanu batela moe. kala yenga ngwe edio kanda kala yenga ngwe kinzong zikipa mbuta kala yema kutu kala yenga ngwe kubagoga ma usiama ukola yogatama manuni banani basala moe banani basala banani basala banani basala banani basala banani basala mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluo wanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluo wanga maulwe tambudidie Ulusikanga mia ulwe tambudidie Uluturi kugana nkumbu ndongale Uluturi kugana nkumbu ya dongie Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Ululoka mumpimpa mame Avyo lunata mumpimpa mame Caminho lunata mumpimpa mame Sunimi bantu lutamine Ulukwenda zandu dimpimpa mame
Kindoki kisanga meni mama kuna sulwe Uloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna sulwe Kindoki kisanga meni mama kuna sulwe Lugana nkwala yefanda yenutela mambwe Lugana nkwala yeleka yenutela nkende Ululoka mumpimpa lweta mbudidie Ululoka mumpimpa lweta mbudidie Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna sulwe Kindoki kisanga meni mama kuna sulwe Uloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna sulwe Kindoki kisanga meni mama kuna sulwe Mbisi zimpimpa lutateke Malafuma mpimpa lutateke Bimpuka bimpimpa lutateke Suni mibantu lutamine Makasuma mpimpa lutakabe Yema pulisi mampimpa mame Uloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna sulwe Kindoki kisanga meni mama kuna sulwe Uloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna sulwe Kindoki kisanga meni mama kuna sulwe Ulugoga mumpimpa lweta mbudidie Munu baleki ba mutandile Munu mari tandile Munu nalumputu tandile Ulu turi kungana kumbundongale Ulu turi kungana kumbuyedongie Uloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna sulwe Kindoki kisanga meni mama kuna sulwe Uloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna sulwe Kindoki kisanga meni mama kuna sulwe Hange na ndamba ndongal Hange mambong Amalan Hange bansim Hange bayal Hange nanzuk Ayolo kodi sa mukanda Yolo kodi sa mukanda Kukatuka Kakusitila bana benu kaluzai Luka ba benu zibula mesu Tutela kumambudi Yani basi silakan Kasibula mesu Hange bit Ngedia kasibula mesu Kaka sini makutunga Tunga kakange Hange matunga Ngende umwana nsuka Zibula mesu Kuku yena na malog Kuku yena na milan Landa lulanda Kungunza kwende tukwe Obwa mabwa mabwa Uloanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna sulwe Kindoki kisanga meni mama kuna sulwe Uloanga maumame
Kama kia musalange na mpangi. Baba ndoki kakabasta nge misiki mpaku na Zulu. Kaba. La mesu vani sama sinema kuma kulu to wa mamambu kukufuila na lumputu to wa kama mana saiba mu bona ne bakuisa na kusibaka bana lukanga fongu kama luta kaba sibula mesu mambu di sibula mesu mambu di kaba ulo anga umame kipaki sanga meni mama kuna zulwe amatunga ngai kwa kisanga meni mama kuna zulwe zondo kizitati ya bana mumwini mbongo nkatu mumpimpa mbongo zingi mumwini kabateka magazini kumumpimpa bauteka magazini mumwini mafuatiri nkatu makamyon nkatu mavyon nkatu mumpimpa mavyon ye mafuatiri makamyon lukeba benu lukeba uloanga maumame kipakisanga meni mama kuna zulwe indokikisanga meni mama kuna zulwe amatunga ngei uloanga maumame angende umwana nsuka kipakisanga meni mama kuna zulwe sibula mesu matunga indokikisanga meni mama kuna zulwe kukuyena na malolu uloanga maumame yena minya yemania kipakisanga meni mama kuna zulwe sibula mesu matunga Está aqui, pode nos chamar. E diz esse Aí o nosso número, WhatsApp, pode nos chamar, estamos a dar a lição. Before Season 2 of Impulse premieres, catch up on all of Season 1 from the beginning, for free, all summer long. Impulse, Season 1 now streaming free. Season 2 coming this fall, only on YouTube. Encore. Il demande à sa maman d'ouvrir les yeux. Les sorciers commencent à entrer dans la famille pour éliminer tout le monde. Votre mari est parti. De maman fait attention. C'est de risque que nous tous nous partions et toi tu vas rester comme ça, qui va t'enterrer. C'est ce que Franco disait à sa maman. Donc, qui me parle que ça. Donc, la sorcellerie est entrée dans la famille. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Maman, ouvre tes yeux. Sinon, tu vas rester sur terre, pas de garçon pour t'enterrer. Et malheureusement, c'est arrivé. Bavo est parti, Franco c'est parti. Maman est restée. Maman est toujours là. wote le manake yao Simba. aha
Simba whatever vyenge. Okasizo silikile panchamu. Wa fula tete kani ufudi. Nsa tete una ka vovile we. Kyoko fula anga yetu kwetu tukidi ya. Atuku dietu. Atuku dietu yetu ya. Aha. Ayetu. Kizenga di bengi, Kizenga di bengi. And kizenga di bengi. Kizenga di bengi. Ivata dietu. And kizenga di bengi. Sige matadi. Bo. And nguchimba tuta undamba katukidi usukuta nguphemba wayishili phangi andika bomadimu ngeka yizale usubongile muna imatadi ngutanga ngumbanda zenga nguphemba zenga Nguphemba zenga yuti di makhosi kinanga yuti di makhosi kinanga kadi yayinza yizungulukidi ana ndombu ndutidi andi makhosi kina andi ngudi yondi nguchimba nguchimba tuta yani nguchimba tuta yandi makhosi mwana sintoko supreme mwana sintoko mwana sintoko yandi nsintoko waka wutukidi yandi ka makhosi kolela khayandi matanga kimbwa khayandi mitanga kimbwa andi mitanga kimbwa utilika makambamba yandi mitanga kimbwa tetu kilandi koku kiana kikombo kuna nsunzu ithomba kukuna kitanga tuidi kizenga yandi makhosi kinanga wasaka utukidi ale Vova vena foka di nani yoyo vova kaka vova kizenga adio di foka di mfuma tango tatakani imatuta imabenga ivata di ante kautukidi pa yakolela diodi te wakatungi yani makhosi kinanga le ese kuntungisa ani makhosi kinanga khayandi mitanga kimbwa ya mitanga kuna voka dikitanga wana kakola tungili usukoka makandi shindinga makhosi nkembu usakungwana nsongala ndanda makhosi nkembu usakungwana ntungisi mushiki kinlungu nanga dikaka ma kibakila usakuntungisa kibakila kwa katukidi kumbandi katukidi kakumbandi ko kutumbu mmanye ndio imakhosi ngutuka kizenga ngutuka vena kizenga khayandi kakutukidi kundamba kukwetu kaka ndio nutukidi kundamba
wawu ka khambiri yayo ko fiengizile wawu okakolele yani makhosile usutunga usutuvata diandi mazenga dimbenge fuidi usutuvata diandi kizenga akizenga ko bonga la makhosi nkembo usukuntungisa mushikin lungu okakati ka makhosi nkembo kibakila tukidi kuna tumbu mmani usukunsonga ndanda kosukala nani diaka te mama vateka tungisi khaka kimalungu maphansi moma khaka uyadi lima andi khaka yukela kyo kipfumu kyo lugwanga kipfumu kuna ntiyama kipfumu kiyayi makhoshi mushiki khondongo akyo kipfumu lugwanga kipfumu kunlambu kibakila kipfumu kiyama khosi kinanga andi yama khosi kinanga sande mitanga kimbwa woluwila kazasa di khosi nga iye tugagi khosi nganda lunga litanga kimbwa na wenda malongo samona khumbu pfumu wakwe kanu yala mfila kuvoki tuke tata makhosi nganda lunga litanga kimbwa iye tugai kombu dio gwanga ikhosi nganda ndiyo yo vena vova lukwila ngo kipfudi andi kipfudi kyo kukuzyama ngumbanda zenga kukuzyama nguphemba zenga kukuzyama yakasitsa kukuzyama gati gato umakela wawo mavata diaka yisuvambula usuvambula yakaphanso mata kyo kilugwango kiphanso mata mukizenga katuki ndi yakaphanso mata mukizenga katuki wapa kakolela kavuidi yandi phiva bulanga nsanda wela kuna kiphanso mata yamakhoshi ngutu kakizenga pfumu vata kizenga pfumu vata yonke ifuidi moma vata kimalungu maphanso kitumbu kyoki makuluka kamoma ndi yamakhoshi uvuili ma uyadi lima awunikile vava kimalemba dikaka yaka kakilu kimbunga musiki khondongo yantu utudisi akadisolama ikyo kimbunga kidisolama oke makulu moma vata ndi khako yele makayidi yenge andi yama khosho yele makayenge wakulu wo umbiba kithumbu kimalungu maphanzu ki makulu kaka. Alô, Inam. Alô. Olá. Alô. Boa tarde, professor. Boa tarde. Estamos ouvindo? Estamos ouvindo? Tudo bem, tudo bem. Alô? Tudo bem, professor Razel Car? Alô? Alô? Alô, me ouve? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo? Sim, sim, senhor. Alô? Tá um Alô? pouco atrasada a ligação. Oh, tá bom. Tô te ouvindo. Pode falar, por favor. Alô? Tá atrasada a ligação. Ah, ok. Olá, está Mas tô te atrasada a ouvindo bem. ligação. É um problema técnico Mas hoje ela aqui. tá estabelecendo a conexão. Você consegue me ouvir agora? Eu tô te ouvindo muito bem. Tá me ouvindo bem agora? Muito bem, muito bem. Sim, então podemos prosseguir. Ok, vamos. Muito obrigado. Olha, temos aí a lição. Eu agradeço. Ok, muito bom. Muito bom. Temos aí, pode ver a lição, né? Sim. Ok, essa é a lição Lesson 1, Seção 2. Days of the Week. Sim.
Podes tentar ler, deixa lá ver se vais conseguir, depois vou ajudar. Chiamosi. Chiamosi, segunda-feira, ou literalmente primeiro dia. Ok. Chiasole. Chiasole, Pronto. terça-feira. Exato. Aquilo. Chiatato. Wednesday. Quarta-feira. Exato. Iaiá. Chiaiá. Muito Quinta-feira. bom. Sim. Chiatano. Chiatano. Sim. Sábala. Chiasabala. Sábala. Chiasabala, sim. Sim. Chialumingo. Alô, estás aí? Sim. Sim, Chialumingo. Chialumingo. Sim. Normalmente quando escrevemos o Kikongo, não é preciso double letter, né? Vamos, continua, por favor. Sim. Ok, eu vou ler aqui para te ajudar. Weak system among the Congo. Exato, nós, quer dizer, vou tentar explicar um pouco, né? Nós tínhamos o nosso sistema como da Congo, né? Antigamente. Pronto, essa é a nossa semana. São as semanas, né? Sim, é a nossa semana no Reino do Congo. Essa seria a primeira semana. Primeiro dia. É dia do Market Day. Dia do mercado. Kiansona. Uau, well done. Uau, muito bom. Kiampangala. Kiampangala, sim. Uau. Kiankonzo. Kiankonzo. Uau. Ok. Euno Kiantano. Today, hoje. Euno. Kiatano, é sexta-feira. Exato. Neste caso, hoje é Kiassabala. É? Kiassabala. Tá a ver aqui? Tá a ver 2A? Como? Viu? Tua highlight. Tá a ver 2A? Kiassabala. Sim, Euno, today, Kiassabala. Pois, eu estou para explicar uma coisa. É isso que o senhor está falando? Exato, estou para explicar uma coisa. Duas vezes temos A, né? Alô? A linha não está... Estou vendo... Oi, olá. O que o senhor está falando? Eu estou para dizer, quando... Está a ver palavras com... Vou ainda... Olha, um momento só, deixa só tentar... Ok, vamos mesmo que Chiamosi, viste, né? É para falar esse? Chiamosi, tá a ver Chiamosi? Chiamosi? Pois, viste O? Chiamosi é segunda-feira? Exato, estou a falar da escrita. Viste, tem dois O, duas vezes O. Olá? Sim, tem duas vezes O, mas quando você escreve Kikongo, não é preciso escrever duas vezes. Ah, sim, sim. Isso é simplesmente a fonética, né? A fonética. Ah, sim. Oh, muito bom. Era uma dúvida minha. Entendi. Aqui só está escrito com dois Os porque é para ajudar na A aula fonética, exato. Né? A fonética, sim. E o que é esse circunflexo contrário? Esse símbolo em cima do primeiro O? Pois, não liga esse muito. Símbolo em cima dele. Exato. O símbolo, basicamente, o Papa Macondé, que professa a inglesa linguista,
tentaram simplesmente, devido à fonética, né? Fazer dissuasão. Sim. Mas quando a pessoa escreve aqui Congo, não é possível meter esses símbolos assim, esses acentos. Ah. Sim. Ok. Tá bom, né? Alguma pergunta? Queres voltar Vai. mais à lição antiga, a primeira lição? Sim, só mais uma pergunta. Sim. Aí diz sistema da semana, né? No Congo. No Congo, então, não se fala que é a Moce, que é a Zole. Não se usa esses 7 dias, se usam 4? Sim. Basicamente, os nossos dias são dias de mercado, né? A nossa semana. Entendi. Muito Ok, bom. professor, só isso por enquanto. Saudações aqui Muito do bom. Brasil. Muito obrigado. O senhor fala com o Yuran Baobá, Exato. capoeirista. Uau. E seguidor das culturas tradicionais de matriz africana. Parabéns. Congo, aqui no Brasil, trazida pelos nossos ancestrais. É um prazer. Já visitou Angola? Ainda não. Mas tenho uma vontade primeiro de ir a Kinshasa, conhecer o Congo. Ok. Apesar de todas as problemáticas que o imperialismo coloca. Sim. Essa nossa terra-mãe. Exato. Devido às suas riquezas, mas é uma vontade muito grande de a gente poder reencontrar. Uau. Muito obrigado. Obrigado, El. Até já. Tondele. Ok, Tonde, vai. Wenda Gambote. Away. Bye. It's hard to manage your workload, especially when your team doesn't know who's working on what. But with Monday.com, my team and I can see everything we're working on, except for my ballet, which is private. Now that we're connected, we can plan and organize our work as a team and work on it together. Unlike the rigid tools we've tried in the past, it's really easy to get started with Monday.com. And it's as flexible as I am. It's also adaptable to any department in any industry. We can even automate our workflows, freeing us from repetitive tasks and making us even more efficient. And we do all of this without emails or sync meetings. Do you know how liberating that is? I do. It's magic. So now my manager has an overview of our projects and capacity, and we can prioritize what matters most, ensuring the only time I need to carry a large load is when I do this. So lighten your workload with Monday.com. We have detected evidence of extraterrestrial life. Can't you feel it? Get inside.
twasa mambo mama. Mame, mbadi mame, twasa mambo mama. Mame, 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 mama. Mame, mame, twasa mambo mama. Mame, 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 twasa mambo mama. Bayaye, bayaye. Hey. Bayaye, bayaye. Hey. Hange mbuda luvumbu. Nge yusala yikanda. Baleki bakulumanisi mukudya. Abana bakusika ngeluvumbu. Ayo, ninasubola munsaki ngeluvumbu nge. Kukintu adi kwana tukwana. Oh, yani ngonza, yani yangonza kuna kukena sitwana. Inge yaluvumbu. Baleki bakulumanisi mukudya. Munu muntu yambansi kudila baleki ngati. Ay mama musisala. Munu fole. Munu fola. Munu fola mbansi ngati mundila. Munu fola mbansi ngati mundila. Ngeluvumbu. Akakindoki mukifumu kena. Munima kena kakindoki yaluvumbu. Ina bulufuka kindoki. Akakindoki ina bulufuka. Yani mama. Ubyani ngaka bulufuka kindoki yani mama. Mama fola mna. Ta. Bayaye bayaye. Bayaye bayaye. Tebu kontre mundungu tim. Tebu kontre mundungu tim. Kuja kundungu sintendi. Kuja kundungu sintendi. Fal. Kuja kundungu sintendi. Kuja kundungu sintendi. Fal. Kuja kundungu sintendi. Kuja kundungu sintendi. Emwane diraba. Edila. 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 Ya munumbangala meso kunuke. Mame munumbangala mame. Munubuta kukilake muluke dunsongola kwani muluke. Mame munumbangala mame. Munubuta kukilake muluke dunsongola kwani muluke. Mame munumbangala mame. Munubuta kukilake muluke dunsongola kwani muluke. Mame munumbangala mame. Munudila kukilake muluke dunsongola kwani muluke. Mame munumbangala mame. Mame, el vumbu ndoke. Mame, el vumbu ndoke. Mame, el vumbu ndoke. Mame, el vumbu ndoke. Mame, ndo luvalu ndoke. Mame, ndo luvalu ndoke. Mame, makengu ndoke. Mame, makengu ndoke. Mame, mingedi ndoke. Mame, mingedi ndoke. Mame, mbululu ndoke. Mame, mbululu ndoke. Senga munu kiledi ko mambo mabwidi tine. Ketile kaledi munu kiledi kukinati nuki mambo kie. Senga munu kiledi ko mambo mabwidi tine. Budianga za munu kiledi ko mambo mabwidi tine. Senga munu kiledi ko mambo mabwidi tine. Kukuyenda mwana mu kiledi ko mambo mabwidi tine. Senga munu kiledi ko mambo mabwidi tine. Himunu mwaka sautango. Himunu mwaka sautango. Munun tinun sakuna vunda. Kukuyenda mwana mun. Mbongulu dia. Malafulu nwa. Zakulu baka beno. Hadi ambu di nkidi ambu. Binu bakuli legila ndo si munu. Himunu mwaka sautango. Lufoti zibula mesu. Mama munu kizori moko. Senga munu kiledi ku mambo mabwidi tine. Senga munu kiledi ku kinata nuki mambo kie. Senga munu kiledi ku mambo mabwidi tine. Kuku
kukuyenda mwana mukiledi kumambu mabwiditina Senga munukiledi kumambu mabwiditina Kadilekaledi munukiledi kukinatunukimamu kia Senga munukiledi kumambu mabwiditina Bujangazo munukiledi kukinatunukimamu kia Senga munukiledi kumambu mabwiditina Kukuyenda mwana mukiledi kumambu mabwiditina Senga munukiledi kumambu mabwiditina Senga munukiledi kukinatunukimamu kia Senga munukiledi kumambu mabwiditina Kadilekaledi munukiledi kukinatunukimamu kia Senga munukiledi kumambu mabwiditina Kukuyenda mwana mukiledi kumambu mabwiditina Senga munukiledi kumambu mabwiditina Bujangazo munukiledi kumambu mabwiditina Senga munukiledi kumambu mabwiditina Kukuyenda mwana mukiledi kukinatunukimamu kia Senga munukiledi kumambu mabwiditina Yeah. Can you hear me? Hello? Hello, can Yeah, you I hear me? you. Yeah, I can hear you. Okay, oh sorry Joe, give me 1 minute, I think... Oh là là, la technologie, hein. C'est que... Il y a quelque chose qui se passe ici. Ouais. Oh là là là, beaucoup de son. Oh là là là. Oui, il y avait un son, il y avait comme un téléphone qui sonnait à côté, là. Tu m'écoutes bien là-bas? Oui, là, ça va. Attends, ne quittez pas parce que... C'est la technologie. Oh là là, écoute, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Attends, ne quitte pas. Ok, ça doit marcher maintenant, ça va? Oui, ça va. Ah, en tout cas, merci beaucoup de m'appeler. Vous appelez à partir de Kin, hein? Oui, de Kinshasa. Waouh! Attends. Oh là là, Bungia, ouais. Attends, ne quitte pas. Oh là là là, écoute. Il y a Mangwan là. Ok, c'est bon. Ça doit marcher maintenant, ça va, hein? Oui. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Ok, on va. Ça, c'est en direct et on est en YouTube, hein? Sur la première question ce soir. Ah, d'accord. Voilà, je peux pas te poser des questions personnelles maintenant, hein? Ok. On va faire ça après. Mais tu vois le cours là de Kikongo sur l'écran? Oui. Oui. Alors. En fait là j'utilise mon téléphone que j'aille sur YouTube pour voir. Que j'aille sur YouTube pour voir. Pardon? Que j'aille voir sur YouTube. C'est parce que si vous êtes sur YouTube, tu vas me voir. Alors, tu vas voir le cours de la leçon de Kikongo. Ah, d'accord. Parce qu'à un moment, quand j'ai cliqué sur le lien, il n'y avait que la musique. Oui, j'attends le personne. J'attends quelqu'un pour
appelé, je dialoguais avec un Brésilien. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la... Allez-y. Un Brésilien qui va prendre les Kikongo. Ouais, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la culture africaine, hein. Ah, d'accord. Il m'a dit qu'il pense visiter Kinshasa. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas sur YouTube maintenant? Bon, là, je suis en train d'arriver à la maison. Ok. Si vous me donnez 5 ou 10 minutes, je peux arriver comme ça, je m'installe et je visite YouTube. Ok, on fait ceci. Justement, je dois quitter. Si jamais tu n'arrives pas à le faire la prochaine fois alors. Ok. Vous quittez dans combien de temps? Tu es loin de la maison là? Non, je suis prêt. Ok, d'accord, je t'attends alors. Je t'attends, tu coupes et tu me rappelles. D'accord, ok. Ok, merci beaucoup, au revoir. Yes, Georgette, à moi, la maman et Kings, tu m'as rendu très malade. Ce soir, sans doute, quand tu passeras, je serai encore plus malade. Georgette, à moi, la maman. Georgette, à moi, la maman. Je dirai tout à Delphina. Oh yes. Ah, ok. Daqui a pouco a gente vaza. Você tá vendo, mas não tem Et même si tu ne veux plus de moi, moi je t'aimerai encore plus fort. La source vive de mon cœur. Sans toi je ne serai plus rien. Ne me laissez jamais tomber. Georgette, à moi, la maman et Kings, tu m'as rendu très malade. Ce soir, sans doute, quand tu passeras, je serai encore plus malade. Georgette, à moi, la maman. Georgette, à moi, la maman. Je dirai tout à Delphina. Oh yes. Je suis accro à ton sourire, je suis accro à ton amour. Et même si tu ne veux plus de moi, moi je t'aimerai encore plus fort. La source vive de mon cœur. Sans toi je ne serai plus rien, ne me laissez jamais tomber. Moi j'ai planté coco et coco n'a pas pu donner. Moi j'ai planté igname, igname n'a pas pu donner. Moi j'ai planté l'amour, je récolté trahison. Moi j'ai planté confiance, je récolté déception. Ok, estamos de volta. Moi j'ai planté Daqui a pouco. je récolté maïouya. Ungwe. Georgette, à moi la maman, tu m'as rendu très malade. Je dirai tout à Delphina. Moi j'ai planté coco et coco n'a pas pu donner. Moi j'ai planté igname, igname n'a pas pu donner. Moi j'ai planté l'amour. Allô, Joël? Allô? Moi j'ai Oh, planté merci beaucoup, hein? confiance. Oui. Attends, ça prend du temps pour couper. Un instant. Non.
Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je dois bouger. Non, non, je suis là. C'est où là? C'est... En tout cas, merci beaucoup. Sinon, la famille, ça va, hein? Oui, oui, ça va, ça va. Ah, ok, c'est bon. Tu vois mon écran là? Là, je suis en train d'essayer d'ouvrir YouTube. Voilà. Oui. Oui. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Oui, je vois l'écran. Ok, tu vois, c'est en anglais, hein, au fait, c'est en anglais. Longidian TT, mais je crois que le mieux, on va retourner hein, la première leçon. Hein? Ok. Ok, d'accord, en tout cas. C'est Longidian TT, leçon 1, section, dans la première section, section 1. Alors, tu vois, okay. Est-ce que tu vas me prouver que tu es Mukongo, hein? Oui. Autant allez-y, tu peux lire. Alors, c'est ça le problème, nous dominons les lingala, la langue de nos parents. Notre langue maternelle, le bangoté a bien été. Ok. Ne crains pas, mais on te voit, c'est en direct, hein? You are live, Joel, go ahead. Yeah, Kiambote. Wow, well done. Tata. Voilà la prononciation. Tu vois, on a deux A, double A. Oui. Ça, c'est pour la phonétique, hein, mais on n'écrit pas comme ça, on écrit juste A. Ok. Pas double. On fait ça, c'est la phonétique, okay. Parce que la prononciation, c'est comme en anglais. Quand tu dis able, on dit pas able, non, on dit able. Voilà. En Kikongo aussi, quand tu dis, on dit pas tata, on dit tata. Ok. Même le mot Kikongo en soi, c'est pas Kikongo. Kikongo. Oh. La prononciation, hein. Ok. Oh. Donc, Kiambote. Carry on. Go ahead. Tata. Well done, wow. Nengwa. Voilà, maman, madame. Hello. Hello, voilà, yes. Ingeta. Wow. Ingeta, voilà. Je ne vais pas prononcer le mot. Hein. J'ai du mal à lire. Pardon? Ça c'est V. V, voilà. Ok. Voilà, continue. Salakiambote. Voilà, c'est bon. Laisse-moi répéter. Salakiambote, voilà. Ok. Mais tu lis l'anglais, non? Tu lis l'anglais. Mais il faut lire l'explication là. Parce que c'est pas. Salakiambote, ça veut dire quelque chose. Regarde. Si tu lis ça. Ok. Goodbye, hein? C'est. Goodbye, lit, stay well. Ouais, littéralement. Said by person living. Voilà, faut noter ça. Tu vois le Kikongo, hein? C'est une langue riche, hein? Oui, oui. Donc, il y a deux façons de dire goodbye. Il y a du côté de la personne qui part et de la personne qui reste. Ok, la deuxième fois, le Wenda Kiambote. Ok. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Wenda Kiambote. Ah, ouais. Tu as deux heures. Wenda. Oui. Voilà. Wenda Kiambote. Voilà, ça veut dire goodbye. Ça veut dire goodbye. Leave, go well. Said by person staying. Ah faut prendre des notes, hein. Tu as vu ça? Il y a comme une interférence là. Le son. Ah bon? Attends, je dois un peu. Nino Zamaka Simingi, attends. Ça doit marcher maintenant, ça va, hein? Ça va? Allô?
Ça va maintenant? Allô? Allô, Joël? Oui, au fait, ce qui se passe, c'est que quand vous parlez, après, ça parle encore. C'est-à-dire que quand vous dites hello. Oh, le feedback. Est-ce que tu peux baisser ton téléphone là, le son, hein, le volume? Le son? Okay. De ta part, le volume. Ok. Un peu. Alors, Wenda Kiambote. Voilà. Après, nous ça la Kiambote. Après, nous ça la Kiambote. Ça veut dire say well to several people or a senior person. Ok. Voilà. Et continue s'il te plaît. Donc, Nwenda Kiambote. Go well to several people or senior person. Voilà. Ok. Kediambuko. Kediambuko. Pas de soucis, pas de soucis. It doesn't. Oui, it doesn't matter. Never mind. It is not an affair. Voilà. Okay. Literally. Okay. Yambote. Yambote. Good or right. Okay. Away. Away. Okay, away. Away, c'est une question. Hein? Okay. Away, my goodness. Literally, it is how. Okay, voilà. Akwei. Akwei. Where? Akwei. Or is it? Okay. Voilà. Ekuma. Ekumaki. Ekumaki. Okay. Ekumaki. Why? Okay. Why? Literally. Literally, the reason or. And the reason is what? Okay. Okay. Kewawu Kowe. Well done. Maintenant, tu vois l'explication là vers la fin. Tu as bien lu, hein? On prononce en lisant, on lit comme ça. Kewakwe. Ok. Ça doit. Tu vois l'explication, it sounds like this. Kewakwe. Oui, oui. Ok. Après. Kewakwe. Ok. Voilà. Après, c'est Sansuka. Sansuka. C'est correct? C'est bon, Sansuka. À vos souhaits, hein? Ok. Ok. Be well brought up. Voilà. Say to a person sneezing. Ok. Si jamais tu attends quelqu'un comme qui fait le sneeze, tu lui dis comme ça en Kikongo, hein? Oui, oui. Sansuka. À partir de maintenant, je dis qu'en Kikongo. Okay. Ensuite, c'est Undoloka. 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 Okay. Forgive me. Excuse me. I am sorry. Well done. Okay. Away ovovele. Voilà. Away ovovele. Away ovovele. What did you say? Literally, it is how that you spoke. Voilà. Kiwidiko. Voilà les deux i, hein? Les deux i. Kiwidiko. Voilà. Oui. Kiwidiko. Voilà. I didn't hear. I haven't understood. Voilà. Okay. Ensuite. Ekumbwame. Ok. Nkumbwame. Ton nom? My name. Oh. Tu dis un nom? Ton nom? Nkumbwame Joël. Lukombo. Voilà. Well done. En tout cas, thank you. Très bien. Je vais dire à Papa Nzuzo Chicago, hein? Oui. Je vais lui dire que tu parles déjà les Kikongo, hein? Ok. En tout cas, ça c'est moi, hein? Ça c'est mon nom là. Ok. Ok, merci beaucoup Joël. Hein? Mais comment on lirait ça en Kikongo? Mon nom? Pardon? Je vous en prie. Allez-y, répétez la question. Kikongo, comment on livre?
Ekumbwame. Comment on lit ça en Kikango? Ekumbwame. Comment lire Ekumbwame? Okay. Non, le nom. Mon nom? Oui. Mon nom c'est Panzu Nyoka. Ok. D'accord. Ok. En tout cas, merci. Hein. La prochaine leçon, c'est moi qui vous remercie en tout cas, Joël. Ok. La prochaine leçon, c'est quand? Oh, le prochain samedi, hein? Le prochain samedi. Ouais, tu as vu mon Facebook page? D'accord. Oui, j'ai vu le lien, mais j'ai pas encore ouvert ça. Il y a des cours aussi, hein? J'ai publié des cours là-bas. Hein? Tu peux lire en avance, comme ça la prochaine fois, ça va te faciliter. Hein? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Ok. Kinshasa, c'est où? C'est quel quartier? La commune de Kinshasa, au fait, toujours. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok, oui. En tout cas, on va parler off, hein? D'accord. Ok, merci beaucoup. Mbote na famille kuna. Oui. Ok, bye. À vous aussi. Merci, bye. Ok. Ok, attends. Okay, we are saying bye-bye, goodbye, next Saturday, God willing. Au revoir. Samedi prochain, nous serons là, si le Seigneur veut. Sábado próximo, se Deus quiser, estamos aqui. Venha muito, faz favor. Ok, até já, bye-bye. Mungwe, yoyue.